engayizi kuwe kwahlisa lesilwane ukwenza umsebenzi njengoba sikwenza. Omunye azathandi abantu besilisa, kanti lesi silwane uthola ukuthi asibathanda abantu besilisa, sifuna ukuthi asondle ngendlela ethize, yena anga-understand, egcine ne-habit ethile. Uthole omunye sekanehabit yokubhema isinemfu, omunye unehabit yokwenza i-masturbation, ama-habit ahlukahlukene, kodwa wonke lama-habit ondla lesi silwane. And le habit uyibonakala akasalala ngayenzanga lento, kufanele enze ngoba la emzimbeni akasekho in-charge, akasekho in-control. Umuntu ose-in control lesi silwane sashiwa umuntu athwele. So ibalulekile lento yokuthi ulale nomuntu njengamanje usujaduliswa izinto anazo, qala ucheck-a ama-spirit alo muntu ukuthi ukanjani, ngabe uthwele noma ngabe unenyoka noma ngabe unesilwane esithize noma Battery is low. Please recharge in time. sekuyizulu basebenza kanzima, but isikhathi esikusona sinzima ngoba abantu abaningi bayahamba. Njengoba ngikhuluma nawe nje khona ukuthi ulalele strong ozobuya lale nomunye ukuze athwebule inhlanhla yakhe. La ngakithi ngiye ngasiza omunye umfana bekade nalento ekuthiwa i-tavern namini la uva khona. So njalo ukuze kumele ahamba alale ne-prostitute, acime le nhle nayo yonke nawo wonke umuntu alale nayo. Bekwenzakalani lapho? Uthi ubephuza lo muthi, mayelane nale prostitute kuzogcwala lento yakhe, mayelalalanga naye akugcwala, because le nto ifuna alale nomuntu olala nabantu abaningi, ngoba nabantu abaningi mabelala naye bashiye inhlanhla zabo, bashiye izibusiso zabo, yena uza Friday uzoyikhoneka. Bona njani? Ngiyakhuluma ngayo. Uzazelaphi namkha uzibona njani? Okay. Uyabuza mprofethi wami uthi wena lento uyikhuluma uyazelaphi? Phela wemindlo mina kahle kahle, I'm not a prophet, I'm a steward of mystery. Ngibona le nto leyo. Mina umuntu ophila kimi wena mindlo yikhesi lakade liphila ngo-1803 1804 kwathiwa ngisho kanjalo. So mina mindlo ngaye ngathwasa ngadisappear emanzini. So ngazi mystery, ngiyimfihlakalo lezi zinto. That is why wena mindlo iminyaka eminingi sabe kuba ngishilo ngathi mina ngazi nayo yonke ngizwana naye lebizwa ngo-King Sara. Ey'ningi futhi inyanga ziyangisaba mina, ngisaba ngiyazi ukuthi umuntu ushawa abone ngali ukuthi umuntu usebenza ngani. Njengoba kuthiwa prophet, leli gama ngalithola ngisafundisiwe kwathiwa prophet Maketshakethe, kodwa kahle kahle mina steward of mystery, ngiyimboni, ngibona izinto operate kwi-spirituality, ngazi imikhuba abantu abangayazi, ngazi ama-sacrifices abantu abangawazi, ngoba mina ngeke ngadilize abantu entweni engingayazi. Kufanele lento yembule kimi, lamakhehla ahamba nami nezalukwazi zakhona bayimbule kimi kuqala ukuthi lento isebenza kanje kanje, uma ufuna ukuyivala fanele uyivale kanje. Njengephoyisa liqale lihambe i-training eSelipopiki kimi, alikho iphoyisa eliqhamuka eSelipopiki benze e-police station, liqala kwi-training. I-training yini? Information yalento ozodila nayo physical. So nami ngatrainwa spiritual, yabona phela ngiyi-graduate kuma-spirituality, la ngatrainwa khona ngathola lonke lolwazi ukuze ngikwazi ukubamba izinto. Elimpikizarisha abantu aba-over time yasho i-boyfriend, le nyoka ngisayifuna i-boyfriend. Sekafaka ama-pampers, not even a hair, ufaka ama-pampers losisi njengamanje. Nakafika kimi ngizitshela ukuthi no mani lento i-spiritual. Uma ngifika lapha mindlo bekuyimina nomunenye out yami ekuthiwa uProphet Themba, seyisole resimfisi sekasenkosini, kube uProphet, kube ubaba uKumkani, bese kube omunye umfana wendlela likhipho kuthiwa uNkululeko. Masingena nangibaba ngibone, sambona physical baba iphathona, yebaba ngisebenze nzima laphaya, but ekugcineni ngathi uma ngiceda ngingena kuleli khaya ngisebenza ngekhaya, kwaqhuma i-ceiling board baba, kwabhadlaka uphahla, kwafona le nyanga ifonela lo sisi ithi hey wenzeni? Uthi lo sisi ngenzeni ngani? Uthi ngibona lo muntu kwathile ugena la, le nyoka itravela within 5 minutes yayithi seMalawi, isuka la eKZN ePietermaritzburg. Lo sisi ukhona, umuntu ophilayo lo ngikhuluma ngaye mfethu, ongatestify, ngamdeliverisha kule nto mfethu, yahamba ngalokho bathi uzofa, angakazafe until today. So to answer umlaleli wami, Maketshakethe is a steward of mystery baba. That is why mina mabangibiza bathi inkunzi Maketshakethe.
Bakhetha ubuya emathunjini emathunjini wamanzi phansi. Iyazoba wahlala isikhathi Makakhuluma ngenkosazana ngikazilayi. alo wahlala isikhathi esingangani makhetha Ngahlala ukuthi baba because ngala bengisaphile ngale ngade understand izinto zakhona. Information engakhabile wethu kuyezula kahle futhi akusimina ngedwa yenzeka kimi cha ngala ukuthi wami omdala ngikhothi wathi wathi masimlanda safaka inkomo yangena phansi kwafika omunye ugogo ezositshela esingamazi saqala ukumbona ukuthi abantu yofaka inkomo emanzini uyabuya lo muntu iy'nkomo eziyithiwa mystery leyo baba engathi uma ngiyichaza kube nzima kakhulu wakizi nenkomo abazi leyo secret yakhe. asiyibambe lapho i-secret ake siye kumlaleli makhetha simuze ubona uthini makhuthalela ezingifaneleko akwande ugogo Simon Mbonani kwamara Jacob Epheshini Mindlolavu mina ngithe ngaya ngajika khona Mindlolavu ngamthola umunye ubaba ngamtshela ukuthi ngifuna imali ezamsinya Mindlolavu wangitshela ukuthi abantu ngiyabahelebha ngamtshela ukuthi mina ngimuntu ekeleke khuluma uthi yena wathi kasekafikile wathi kasekafike ngiyamuza lento ayisherayo iyiqiniso. I can tell you if you was lying ngizokutshela ngithi ukhuluma ngeke uqinisile baba lento ayishoyo ithi true baba vele benza kanjalo bathi angothatha imali zayo yonke indawo bese bekuthuma mhlambe emathuneni athize bethambe emathuneni athize Mindlolavu mhlambe uthi just to open amehlo abantu lento yenziwa ngisho more special abantu esebethanda lezi zinto abafundisi kakhulu. Uyabona Mindlu uthola ukuthi uma uzofika ne-crusade uqale aye emathuneni akuleyo ndawo ayo-address abahlezi ngesikhathi mina wena Mindlolavu uma ufika nasesondeni unikela ngemoto unikela ngendlu uma unikela ngendlu uzohlala ingqondo yakho ayisasebenzi ngoba labantu banesithwalo abakwazi ukumanipulate ama-ancestors akho bayelani babakhona bayokhuluma khona yanezamazwe lapho. So noma baye ebhodini lelithi welcome to Pretoria mhlawumbe makaze Pretoria uyazi ukuthi ama-spirit awelcome abantu ahlala kuleyo ndawo ahamba adresse lemimoya yakhona ngoba unento unezilwane esezizithalale. So ngesikhathi akhulume nalezi zilwane zale ndawo Mindlo uzoshiya khalwa kuleyo ndawo uzolala ney'ngane zonke ezincane zakuleyo ndawo kanti akusiyeni lezi y'lwane ziyamkhombela ukuthi enza kanje ukuze sijabulise thina uzosijabulisa kanti so ayislave naye nomuntu unale mali kodwa akasayithengela baziceda Mindlo kukiwe emathuneni mayifika emathuneni a-address khona kuzogcwala-ke enkonzweni imiphumela yonke emiye khona manifika ninikela ngey'moto nibuye ekhaya nihamba ngey'nyawo anikho nina kuma-senses ngesikhathi ningena kule nkonzo izozima ngaphandle ngoba yini vele nalo litsheliwe ukuthi umsebenzi masula ngaphakathi iy'lwane zakhona ezidila nawe baba. iyazwakala makhetha 086 000 3278 086 000 imara yedwa nesikimile ukuya ematshelini namaphethelo kukhanya vela isimemezelo siqondwe emhatshweni ke-osomoya ethi info@ikwekwezfm.co.za.
nala ayakhona ukuyosipha ukudla okho. Yenzeka kuhlukene khona umuntu akwazi ukuthi asibone ngamehlo asiphe ukudla wena mindlu uthola ukuthi unekhamera engangeni muntu eyinsign futhi labantu abathwele endlini zabo uzothola ukuthi kuneroom ngisho inkosikazi yakhe ayingeni kuleyo room kungena yena yedwa kuleyo room yabona uzwa nje ukuthi masiyongena kuleyo room ithuba baphazanyise masezongena kuleyo room so ilapho besuke nesilwane asifidayo esikhona live abanye banalesi sithumba mlambo inyoka lele abanye banemkovu live abantu abakhoviwe la uthola ukuthi ubathini banendlela ethize ehlathini ethize nabahlalisa khona uhlalahlale ebusuku ahambe yedwa aye kuleli hlathi ahambe ayobaphakela ezinye azibonakali ngemehlo kudala wawunikezwa khona lento ethize uphupho uhambe nayo ekhaya uthola ukuthi lento ifika spiritual mawulele uzophupha ngathi khona inyoka esecaleni kwakho uthi mawuthi uyaphaphama bese iyanyamalala lento ukufile ukuthi present yayo ukuthi cha ikhona lento la endlini so isilwane esithize leso uzothola ukuthi abantu abaningi wena mindlo abaphupha lezi zinto uthola ukuthi uphupha ulele ngokubana ethize uvuka ekuseni silala naye ngempela silala naye siyamshintsha ngemuva nangaphambili uthola ukuthi mhlawumbe wakuthola bakwakhe yena akazi so ngesikhathi babakhe ehambe emhlabeni lezi zinto zasala la ekhaya zingasabhekelelwe sezizondla ngokuthi zilale nawo enye isayini wena mindlu ukuthi umuntu bethwe uyabona mama umuntu ethwele manje wahamba emhlabeni angithi lezi zilwane nazo ziyahamba ziyamsaba umuntu masezoba bese ziyabana ngesikhathi zibaleka lezi zilwane ubona ngisho ipheni la ekhaya uthola ukuthi bekuyi-double story kodwa ngendlela esizimbi ngakhona ngathi akuhlali muntu ngaphakathi yindaba ngesikhathi kuhamba lezi zilwane zihamba nayo yonke into eziyisebenzele ngoba akuyona into yezodlala ekhaya izodlala ekhaya selimise ngaphandle number 2 akuyona into ezisibusiso somndeni bala ekhaya so base zihamba ngisho ipaint iyaguga iy'moto ziyashayisa ziyaba zonke zime ndawonye ngoba lezi iy'lwane mase zithutha ziya kwenye indawo ziyosebenzela omunye umuntu ethi zidingela umnikazi wazo